Ngiyathokoza ngenza ukuthi umkhulu waseMakuseni lo ndaba enixoxa ngofakazi. Please make sure that you do subscribe wena oqala ukubona le video kamkhulu waseMakuseni. Namhlanje ngizothatha ngithinte nje inkanakana yento yevidiyo bese ngithi uku-advise nje abantu kancane. Inamba kamkhulu waseMakuseni sase 0728871995. Ya ningixolele ngokungabenzi live bengibathembisile kukhona okusangiphethe nami. Kakhulu nje ngizongixolela kuleyo phathi. Ngizothanda ukukhuluma ngalesi sihloko indaba yokuthi abantu babe benenkinga yokuthi umuntu uthola ukuthi kufanele alungise izinto zakhe kodwa manje akabi nawo amandla nokulungisa ekuthenini esidalweni esithisole ukuthi uzalela komalume kodwa umsamo wakhona mubi uyabheda futhi la khona isikhathi esiningi kuyaye kuthiwa akube lapha kuthiwe inhlahla isuke ikhona. Lalela-ke mntanami. Noma uthiwa uzalela kusiphi isimo kusiphi isibongo ngaphansi kwasiphi situation ubanga izidalwa noma ubanga sebenzisa lesi sibongo sisuke sisase clean uma ukuthi inkinga yakhe kanjalo and futhi uyabazi lobo buthakathi okukhulunywa ngabo awukhuluma ngenzwabethi nje egcina ukushiwo yithina abathandazi ongakaze wayibona nongenabo ubufakazi obuqandula ikhanda nakubantu abadala ekhakini. Sebenzisa lesibongo sisuke sisasenakho lokhu kuhle. Unxusa ngoba phela nizalwa abantu ababili kwangeke uze kuhlangane labantu bebabili uNkulunkulu engavumanga, so asikho nesidala esingakulahla noma kuthiwa kunjani kumnyama kubomvu. Believe in that uma kubheda kuzo zombili uphendukele emandleni komdala wensuku kuzo zonke idala umemeza isidala sokukhanya nokuyisona nezithunywa zonke. Ilokho ngithi-ke ngikudlulise kunina. Ungadidiswa abantu, ungadidiswa into eziningi kodwa hlala nje ethembeni ukuthi akukho okunakwedlula ukuthi